gipanagna sa atong unang pagbasa nga dili si David ang magtukod og balay og gingharian nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Giingnan siya sa Ginoo pinaagi sa propeta nga ang usas imong mga anak or tawag nito kaliwat maoy motukod og balay para kanako og kining maong gingharian dili gid ni malumpag hangtod sa kamatayon. Kinsa maning anaka ni David? May kay mo ani no, pero ang uban wa sad kahibaw. Si Jesus gitawag di siya og anak ni David kay kaliwat siya ni David diin ang saad sa pagpalungtad sa gingharian ni David nga di na gyud mapukan anha mahitabo. Pero ang gingharian nga gitukod ni Jesus dili gingharian nga parihas kang David nga territorial niya human kay territorial man para mo expand ilang buntugon ang lain nga mga gingharian nga duna say territories aron mo expand. So ang gingharian nga gitukod ni Jesus dili na territorial. Gihisgutan sa ikaduhang pagbasa nga si Abraham, ang pagtuo ni Abraham mo'y nakapahimo niyang amahan sa daghang mga nasod. Daghang mga nasod. So ang pagtuo mo'y sentro. So dili na ang teritoryo kung dili ang pagtuo. Di man kamaos David ani. Kung tagaan siya aning maong misyon, di siya kamao. Si Abraham, wa sad siya kibaw nga mao dining klasiha sa kaliwat ang iyang maangkon, pero pariha og pagtuo si Abraham og si Hari David, pariha sila pagtuo sa Ginoo. Unsa man kanang pagtuuha, hibaw mo, unsa man pagtuuha nga pariha si Abraham og si David. Wa mo kibaw no? Si Harosan. Ang pagtuo nga usara gyud Dios. Usara ka Dios. Nya karon pag-abot na sa panahon ang nipatuman niini nining maong pagtuo mao ang saban ang tao nga ginganlan og Jose, kaliwat ni David, anak ni Jacob. Kaya kaning magbalik-balik ra maningan sa mga tao sa unang panahon. Jacob ang ngalan sa anak ni Isaac nga nahimong amahan sa 12 ka mga apostoles or 12 ka mga nasod. Pag-abot na ni Jesus, anak ni Jacob, pag-abot ni Jose, anak ni Jacob, si Jose nahimong ama-ama ni Jesus nga nagtukod sa bag-ong nasod sa Israel, ang piniling katawhan sa Dios gibase sa 12 apostles. Nya kining 12 apostles mauni ang nagsabwag sa pagtuo sa tibuok kalibutan ug kinsa toy motuo niining pagtuo nga gisabwag sa mga 12 ka apostoles mahimong anak sa Dios. Kita dinhi anak nata sa Dios. Lingi ay mong tupad na anak ka sa Dios. Kuwang kay taaning pagpahinumdom mo'y kay usay ako anak ra ko ni Severo og ni Bali. Kusog kay taana nya ang ato pa yung kaliwat atong subay-subayon, pero never gid ta kaayo nga moingon anak ka sa Dios. Di ba? Kuwang kay taani anak ka sa Dios. Muna ang anak sa Dios lahi ni sila kinaiya. Unsa man ni sila? Magsigig higugmaay bisan pa og dili kaliwat, dili parihag naong, dili parihag color, dili parihag nasod, magsiginig higugmaay ang anak sa Dios. Nya
Kumusta man sa inyong balay? Nahigugma ba mo sa tanang mga tao nga muanhas inyo? Hilom na. Og mao ni ang problema ros kalibutan kay wa maghigugmaay ang mga nasod. Naalagya po ng territorial nga mga boundaries. Unya kining territorial boundaries ipaglalaban ko ni hangtod sa kamatayon. Munang doon natay kanta nga ang mamatay ng sa tanay sumpay na dahil sayo. Kinsa man itong gipasabot ana ang bandera sa Pilipinas. Ambot lang tinuod bang nagpakamatay. Kamo taga Pilipinas mo anda mo pakamatay sa Pilipinas. Ay usapa. Dahil abroad kay anitas Pilipinas patay ta din yun adto ta abroad ta mo'y kasagaran sorry ha ninyo mga abroad kamura bay daghan kay gipalit nga salat so kuan ba testing lang ni ba pero daghan man sang ni abroad kay para itabang diri sa atong Pilipinas pero timan ang magpakamatay dahil sayo giguba na ni Kristo gihimo na niyang usa ka nasod sa mga magtotoo ug maunay giprotektahan ni San Jose. Kung wap a pangasawa ni Jose si Maria, wap niya dayon nagpangasawa, dili unta madayon sad si Jesus og tukod sa maong gingharian. Kay mamatay man to si Jesus kay si Maria mabuntis nga way bana, muburot ang tiyan ni Maria nya way bana, batuon man tos mga tao hangtod mamatay kay mao man ay balaod nila sa una. So para maprotektahan si Maria, ang Ginoo mihangyo ni Jose. Bisag si Jose wa kayo kauyon atong maong sitwasyon, aksyon unta siyag biya, gihangyo sa Ginoo nga ayaw kahadlok pangasawa as Maria kay anak nas Espiritu Santo matuman ang pagtukod og bag-ong gingharian sa kaliwat ni Abraham pinaagi ni anang ipanganak na ginganlag Jesus or nganlan mo siyag Jesus. O mo to nibalik si San Jose to protect the promised Messiah, to protect the church, to protect Mother Mary. Ug mao nay kinaiya or role ni San Jose nga purtisang nindota. Giunsa man ni San Jose aron mahimo niya ang iyang kaning gitawag og role ba sa kaluwasan, ang iyang papel sa kaluwasan. Giunsa niya paghimo? Mausad ni ang atong ma-imitate ni San Jose. Gusto mo masayod? Gatutok malamon ako. Gusto mo? Sige. Ako lang yung gisummarize into 3 P's. Tulo ka P. Ang unang P, ang iyang pag-ampo. Prayerful life. Pag-ampo. Kinabuhi sa pag-ampo. Mabda na si St. Francis, St. Francis naman, Pope Francis, naghimo siya promosyon adtong pag-anhin niya katong sa Yolanda nga mga victims pagmisa niya dinis ato ni sikato katubitang maghigda nga San Jose. Maghigda ba? Tug. Muna nauso na sa naron nga inigmisa matug panahos misa. Kanang inigwalis pare matug. Ngano man nga gisunod ako San Jose pader. Kay si San Jose kasagaran sa iyang mga dagko nga desisyon o mga mensahis Ginoo gipaagis iyang damgo. Karon di ay mubiya unta siya ni Maria sa damgo giingnan siya nga balik ngadtong Maria. Og napay sunod aning mga pahimangno sa Ginoo giagis iyang damgo. Pero actually it was prayer. Maampuon nga kinabuhi. Di ba kung matuog ka unsa may mahitabo ini katuog nimo? Ika pa yung nag-handle, ika pa yung nag-control sa imong lawas, wala na, malimot ka. Di ba? Malimot ka. Ang tinuod nga pag-ampo,
malimot gyud ka sa imong kaugalingon, ma-focus ka sa presensya sa Ginoo. Gitawag man gani na ang highest nga experience of prayer, gitawag na contemplation. Sa manang contemplation, kana bang mawa kas imong kaugalingon nya maputos kas presensya sa Ginoo nga para nimo muralag 1 minute ang maong experience pero niabot na di ay 3 days na wa kay undang-undang ug luhod. Inana contemplation. Nakasway na mo ana? Ha? Wa sa ko kasway. Atong suwayan mao na pag-ampo, total surrender to God. Ikaduha, life of purity. Purity ba? Muna importante kay ng purity, chastity, virginity. Nakaroon giguba gid nas kalibutan. Di na nauso virgin oy. Unsay dili? Kanunay gina nga requirement aron makanindot ang atong discernment, manindot ang atong paghimog desisyon, labi na gining desisyon sa pagminyo. Kaning desisyon sa pagminyo ba? Nindot kaayo kung ang babae o lalaki nga nagminyo ni preserve sa ilang virginity, sa ilang purity. Dili kay magminyo tungod kay mabdos na, magminyo kay naanay anak, magminyo kay naanay nahitabo, nag-premarital sex na, kuyaw kay nastanan. Muna si Maria o si Jose na minyo nga pulos sila pure and virgin. Na siya virginity, purity. Muna ikaduhang P. Kinsa ninyo ang nakakomply ani kaning duha ka P? Prayer o purity. Tas kamot. Parihata. Anay usa dito sloyon ana isas kamot. Congratulations. Ikatulo nga P is poverty. Ang pagpuyo sa kakabos. Si San Jose kahibaw nga ang iyang anak kuan Ginoo makahimo bisan unsa. Pero unsay gibuhat ni San Jose? Nga sige ra gid siya pamanday. Muna kamo mga Doros group. Kasagaran nyo construction mo ng inyo. So kanang pagpamanday. Gamay kay sweldo ang panday. No? Sa una, labi na gyud. Nagpabiling kabos o gihigugma ni Jose ang kakabos. Si Jesus pod nga iyang anak, misunod pod niya. Isip panday. Wasan mo ingon si Jesus, pa, kamao man kung muhimog milagro pa. Usbon taning balay na to himuon taning mansyon. Kakapoy ba ning sigig panday? Ani apil sa Jesus o pamanday. Ginoo siya, pero gisunod niya ang kinabuhi sa iyang amahan. Panday, pobre nga kinabuhi. Unya si Jesus nanudlo pagid ani, di ba mo man gaon na sa iyang panudlo? Bulahan kamong mga kabos. Mo na dinis ato kabos kita kanunay mo nang sige ra gitag pangayo in a form of sluts. Sige ra gitag pangayo. Nya kana sang tanang ihatag dinhi gastuon gina nato para simbahan. Why ibilin? Wa taan ang panghuna-huna nga magtigom. Kung dili, mga lagad. Nya unsaon pagkalagad? Kung gikinahanglan magtukod tag building sama ning atong kumbento, magtukod ta. Nya asam tag kwarta, mangayo. Pinaagig slots. Kamo sang namalit og slot, nakatampo na mo sa kinabuhi nga kabos. Kay inyo manggihatag ang inyong mga kwarta ngadto sa simbahan without expecting anything material in return. Nindot kay na pila na may atong halin karon. Atong tanawon, salamat ni San Jose. Ang atong SBF dag na natay halin nga 10,309 kaslats. Pakpak. Salamat. Ang ato sang paras pista, ang GPHJ, nahalina na po taog 3,938 kaslats. Pakpak yapon. Nindot ani no.
Ya mao ni ang atong kakabos, magsalig lang ta sa donasyon. Mo na ang simbahan magsalig yus donasyon. Unsa may bunga ni ining tulo kapi sa kinabuhi ni San Jose o sa atong kinabuhi, ang prayer maunay atong power. Mao na si San Jose wa gyud mabuntog si yawa. Ang simbahan di sad mabuntog sa yawa. Di sa gyud mahadlok og yawa. Kay nga naman prayerful man. Pero kanang dili magampo, na hadlokan kay nagyawa. Di gilingay mong tupad. Yung na hadlok kag yawa. Ay, mahadlo. Okay, simba ko, lolo, ana. Ay namang imong power. Prayer. Kanisang purity, maghatag ni nato og tinuod nga kalipay. True happiness. Kanabang kalipay sa kasing-kasing. Ang tao nga pure and virgin, both body and spirit, is always happy. Tanawan ang dili pure. Tanawan ang manag-uyab nga maghimog premarital sex. Inig-uli ana, kusmod na kay nagmanga naong. Luya pagyod. Pero tanawan ang mga manag-uyab nga mag-date niya, wa gyud gihimong premarital sex o mga sexual intimacies, inig-uli ana, lagsik lang yapon kay na, energetic pa kaistanan. Wasad mo kasuway. Ya, sunod, unsa may so happiness and purity, peace and happiness. Kaning kuan, poverty, unsa may power ani. Unsa man? Total, complete nga satisfaction. Kanabang wala ka nang hahanapin pa. Ang tao nga nahigugmas kakabos kanunay satisfied, dili magpangita. Muna si Jose, relax kaayo. Si Jesus, relax kaayo. Si Maria, relax kaayo. Nga naman, they choose to be poor. Katapusang lingi si Montupad, pangutan ay nga, relax ra ka? Na-relax ra ka karon? Oy, daghan kayong na-stress karon, daghan kayong stress, daghan kayong ano, daghan kay kabalakas kinabuhi. Sila si Jesus, si Jose ug si Maria, pagka-relax, nanganak lang dito sa pasungan, relax. Gi-reject, relax. Gisugo nga pabakwiton nga to sa Ehipto, ni bakwit og tungang gabi, relax. Wa gyud mayon nagkaratol-ratol. Katugay bata nga nihilak, ratol ang madagan. Ayaw karatol. Karon og maglinog, relax. Inikahugno aning simbahan, relax. Nikamatay, relax. O di ba? Inig na ang imong bana, relax. Og adto na mga bit ang imong bana, adto na silingan, relax. Imong bana, ang imong anak, buutan, relax. Unya, kung ang imong anak musuyo, relax. Nabi tayo nagpatambag na ako karon padir, ang akong anak na asprisuhan. Igo lagi aning suyo padir. Unsa man tay akong buhaton, ang una gid na akong i-text, relax. Ana, mao na ang poverty. Nganuman, kita bitaw dinhi, o dagko kay tag mga projects nga nahimo. Sobra na gud ni ang atong projects og 150 million. Daan ni dinhi, datong kapilinya ana. Naratol bagod ta? Kamusang namalit og slots, naratol bagod mo? Relax ay. Pero kanang wa mamalit, ratulon. Pamalit na mo para di na mo maratol. Sige na manindog na ta.